Yang ngaku kari senggel isang anggurin yang coba ngelat tunangan tunak tunit saling dicekin sol miredo gemu pocol mai kado yang kain mak kenalan yang ngaku kari bajang isang anggurin yang coba ngelat kuranan tercoba masih nyangkil piana. Aduh, lepisan hatine nganggoren kenalan status sial. Bingung tiada dene takut pisan hatine bakalan balu. Sampun sekadi lubak sebilang petang pesu abesik masih tonen karwan ada neknya sol miredo gemu bocol mai kado mula lacur nasib tiang mekite ngalet tunangan dan kegugu tiang kayang kemangkin nolak senja enyakin tiang bingung tiada dene pisan hatine bakalan balu sampun sekadi lubak sebilang petang pesu abesik masih tonen karwan ada neknya sol miredo gemu bocol mai kado mula lacur nasib tiang mekite ngalit tunangan dan kegugu tiang kayang kemangkin nolak senja enyakin tiang Jangan tiang buen bidan melane engalang juang sing mesel selam yen sube plai bang timpal lamen bepada demen apa buen kekenahan alian dewasa ane luweng terus plai bang demen pada demen kewah anak yang rintangin yen sing bangen ide dadi pelai bang jani masan hujan sedang lu ngedingin-dingin dadi pengantin baru bedadwanan munep jelana kabene masang elok nganggo kondom cara jani bebas liungai panas api Allah api muani ento sing ade elene lamen perlu panak muani ketut timbo nyak nyenta
Memene sing masang lup bapane dadi mesaput melahan saputne pangsing kanthi uwe lamen bemasang elup ibu sing perlu takut yen saput bapane uwe panake sing kegerecek itu laman ini cara bapan diangnya beli pada ngejang saput belaknya ngawak-awak ulung di batan rumah dengan legen dipuli memen diangnya sing masang luk ini tiang ini hasil kono gue jangan lebih cool gitu kalau bocor saputnya bapak tadi yang baru mau kebles mulai beli kopi yang wen bidan melahne enggalang juang pangsing mesel-selan yen subut lai bang timpal lamen depada cocok apa buen kekenehan ali yang dewasa aneh luung terus lai bang temen pada demen kewa anak yang merintangin yang sing bangun ide jadi kelaiban yani masan hujan sedang lunge dingin-dingin jadi pengantin baru berdaduanan nunep jengalan tangje kabene masang elok nganggo kondom cara jani bebas liungan panah api elok api muani ento sing ade elena lamen perlu panah muani ketut timbul nyanyen tanah memene sing masang lup bapane dadi mesaput melahan saput nepa pangsing kanthi gue lamen bemasang lup ibu sing perlu takut yen saput bapane uwe panake sing beberecek pelajari ake dadas makelan
Lagut yang alih kode sangat beremehan. Jani beli gendeng hidung kasmaran nyinayan tresnan beline kapini tadi bungan kena beline mekelogati ngantosan surat adine nabi ke adi sampun ngalah demenan buka cicing ngantosan segan melenok beli di pedeman suwe sampun beli mengantosan balesan surat adine kadirasa kamang kena beline buka megantung tanpa cantel Kurang tidak sejatinya tresnan siangnya sangat kabening beli namun yang sampun kejatuh karmang beli ampurayang jiang beli di hati beline tua ada muang adine di jantung beline itu masih ada adi ini adi itu sing percaya belah subah tangga beline suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel
saja, langsung saja buka kabar, belilah kas memaduan tiang setahun demi beli melah neti yang malu belasan. Memai tiangnya rata, ada banjaran gemang kabar, beli tenggelam denganan, bajang ceni enu belajar, langsung saja buka kabar, belilah kas memaduan tiang setahun dene beli melah neti yang malu belasan. Demen pada demen kewa. Kalau tiang di desa iseng tiang melalui ke kota, ngelalin timpal tiang ane madan inenya ceblong, tiang kecundo di perempatan catur muka sani dibi tiang iseng jalan-jalan menguadang baktis luntang lantung nyat tiang lakar ke lapangan bekesiap tiang metepuk jai kelenceng kengken tali ceng kengken gendadi jalan